ISTB की पाव में तभी बाप प्रमुख तरह मुसरी आज आनंद मरु रूप पिजरी मणिपुर की अपन की सक्तम नबगी दमक यूसीएम सिजना मास रैली चटपग लोइना मिफम पाथोखरे अपन की सक्तम नाकना थंबदा तांगलुप खेनबगी वापम थमैदबनि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइक्रे अजुमपुंग पाव संदों पिजरी मणिपुर की अपन की सक्तम नाकनबगी दमक यूसीएम सिंधुना मास रैली चटपग लोइना मिफम पाथोखरे तिदिन ग्राउंड की होखिबा खोंचेत अदुदा तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी की म्यूट सिंह मणिपुर खुदामिनरिबा तोंगान तोंगानबा फुरुप कया की म्यूट सिंह महिरों सिंह सीनियर सिटीजन लाइक लाइसु हैरबा म्यूट कया इमा इबेल सिंह क्लब ऑर्गेनाइजेशन कया की म्यूट सिंह सजा की थोमी सिंह पैसेंजर गाड़ी कया की ऑर्गेनाइजेशन की म्यूट सिंह अमदी डिसेबल सिंह सुसरुक याकी तिदिन ग्राउंड की होखिबा खोंचेत अदुना कैसामपात जंक्शन फाउबा लाकलगा वहिमम लेकाई लंबिदगी नगामपाल परिंग लालगा खुयातोंग दगी दिलासिंग खुनांगखोंग फाउबा लाकलबा मतुंगदा दिलासिंग खुनांगखोंग दगी दिंकु रोता लाकलबा मतुंगदा खुमन लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता लमथुम ओइखी यूसीएम की प्रेसिडेंट सुनील कायमना पामी सिंह फोंदो की बदा लमदम से येलोइदगी होंगना नुसी चानना हिंगिनब लमदमने अपिकपा मदी अचौबा फुरुप हाइब लेते अपुनबगी सक्तम अखोई पुन्ना ngaminaduna laklei ngasisu amuk hanna अखोई पुन्ना अपुनबगी सक्तम ngaminanaba वारेप लौदुना खोंगफम हेना चेना लेमिननaba मियाम की खोंगचेत असि पांगथोकपनि भारत सरकार दा हिंगिनबगी अपुनबगी सक्तम दा आयत पिरकनु हाइना पाउजेल पिबनि हाइखि मणिपुर सु मणिपुर की फ्यूचर की तुंगी दमकता करम खोंदांग स्टेप अमा लखटकदगे हाइबसे मणिपुर मियामना खनरकांदा अखोई सब चाब फिरेप अमा सकोई लौनरुदमकता सेम सागनी हाइबसे ngasi gi rally asina अखोई भारत सरकार दा हिंगिनबगी पुंसिरोन आयत अपन पिगनो हाइबगी मेसेज सिमा थमजरकांदा अखोई लापिरिबे मयाम पुनमक अखोई रैली सिदा चावना सरुक याबिबगी दमकतसु अखोई नुंगाइजबा अदुगि वफम दम थंगलेना रैली चपिरिबे मियोइ सिंगसिना कनागुमा फुरुक कांग अमगी नुंगाइरोइदबा स्लोगान सिंबा अदुगि वफम सिंजे लाविदना यूसीएमना थमजरिबा अखोई पुन्ना हिंगिनसि अखोई पुन्ना लेमिनसि तोंगान तोंगानबा दिबिसि पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंबिरकनो हाइबा असुगुमा स्लोगान सिगदंग अखोइना पीबा मेसेज पुजरगाना रैली से यामना इंगना तपना शांति लेना याम फोर्सफुल होइबा वारेप अमा लौमिनबगी तंजादो कोमल लंपाक अखोई हॉकी स्टेडियम लौमिन महांगना मखाताना फुंदोखिबदा खुदामिनरिबा पनुमकना अखोई पुन्ना हिंगिनबगी पाउजेल लेतना पीरिबसिदा भाप तादुना अखोई पुन्ना हिंगिनसि हाइखि अदा मसे करिम का नमसे अखोई फुरुम मसेंगे मरकता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खरगा अखोई थोप मानबदोना अखोई रक्ते हे थोलकपनी अदा मखोइसु मखोइना तालिबा पांदमदो मखोई राइट क्लेम नि काइना खंजबा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ने अदुबो अखोइदी लरिदि कनागुमा फुरुप कांगलुप ओरगसु मणिपुर की अपुनबगी सक्तम हिंगिनबगी पुंसिरोलदि मसी आयत अपन पीपम थोकते हाइबसे यूनाइटेड कमिटी मणिपुरना थमलिंगी अदना हौजिक पौगी अखोइगी मणिपुर जिदा अखोइ तासनरबगी पुंसिरोल लम लाकमा चमजिदा मागी अखोइगी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है खरा थोकदोना लाइबा पोसे मसी अखोइ अपुनबगी ओइबा पुन हिंगिनबगी सक्तम से तबना ममी तारकना सोइदनमकी अपुनबगी पुंसिरोल लमा लाखनी हाइबसे यूसीएम थाज अमरोमदा यूसीएम की मास रैली असी सरुक यानरबगी दमकता माइकई कया दसेलिबा तोंगान तोंगान मखगी पैसेंजर गाड़ी कया ngasi महौसागुम सेनखिदे ख्वाइरमन कैथल महौसागुम नकानखिदे थंगाल कैथल अमदी बीटी रोता लेरिबा दुकान सिंह थोंगलोनखि महिरोसिंग अयाम्बा महिरोसिंग कानखिदे लंबीदमी चटपगी चांग नेमखि मास रैली असिदा पामदब थोक थोक्तनबा सिक्योरिटी ना मफम कया दंगाक सेंबगी थबक कंखखि मास रैली चकदौरिबा लंबी की मफम कयादा लनाई मियोय अमदी प्राइवेट हॉस्पिटल खरना मियाम की मतिंग पांखि
UCM na sinduna chaliba miyamgi khongchat asida saruk yanabagi damak Thobal Kaithel amadi Thobal district ki manungda laiba tongan ba kaithel sing nomagi sintan lepnaki masa gi gari amadi passenger gari sijinaduna Imphal tamna laktuna mass rally da saruk yaki amaromda Bharat Sarkar ga wari sanariba Naga Peace Talk asigi waroisin atuba matamda pura uhaina ngasi UNC na chingi lamda chathariba pungtani thoigi banna chingi mafam singda chauna akaiba pikre apunbagi saktam ngaktuna thambada kanglup khenabagi wafam thamroidabani haina Chief Minister N Biren ngasi Run for Unity thomda haikre BJP Manipur State asinduna Yunmam Laikai Lairambi Lampaktagi hogduna Iboyama Sumangli Lasanglen Fawbachian kiba Run for Unity lamthabagi thorom aduda MP KS Hais Bhavananda yauna MLA kharasu sarugyaki Chief Minister N Biren haikibada Sardar Vallabhbhai Patel gi mapok kumon ga mari lenana malim ki khwaitagi wangba mitam ama ngasi Gujarat maikum hangdokpa ga mari lenana thomasi pangthokpane Sardar Vallabhbhai Patel na India bu amata oina punsinaba honarambagi wakhalonbu Manipur gi miyamna ningsingminaraga lamdamasi gi apunbagi sakam kanduna thamnaba honaminasi haki Apunba Bharat dama mapangan kanda Bharat dama sem daba yaroi sem gada bani haiba dugu magi stain duna magi firip duna magi wakalon duna mana lauki ba magi firip duna ngasi apunba Bharat dama lairkanda pithibigi manungda Bharat haiba ama sakti lairaba dugumba laibaga moina laiba ngamai mini pithibida lairiba statue mayam dagi khwaidagi hen wangba dugumba magi mitam mama adugumba Bharat ki saknairaba pithibigi luchingba kyagi marakta masing tharaklaba ama anigi marakta yauraklaba dugumba Narendra Modi ji Bharat ki Prime Minister na magi murti kathokpana mini aikoina ulibasi Bharat ekta Bharat akanba Bharat madudaida Sri Sardar Vallabhbhai Patel na tawiramba pot adubu kuina sakhangba recognize toba mabu respect toba mabu ningsingnaba aduga Bharat ki apunba saktam ekta Bharat hena mapangal kangkhalanaba unity days unity India do semgotpani anda masidaida mayam Manipur mayam punamak na sarugabio aduga sagotpiu haiduna Patel Jana Party ki maikaidagi aduga sarkar ki maikaidagi appeal tawjari Amaromda Run for Unity ga mari lenana mini marathon ama Tenopal District Police na sinduna More da pangtokhi Imphal More lambi gi KLP post mayadagi Tenopal gi SP Dr. S Ibumchana marathon adu lamthaki More gi police IB da lamthumphum oikhiba mini marathon adu da SP masa yauna police officer amadi personal kya sa uyaki marathon adu ga mari lenana SP Ibumchana phungdokpada Bharat ki ahanba Deputy Prime Minister Oiramba Sardar Vallabhbhai Patel gi mapok numit ka mai lenana mini marathon asi pangthokpani haiki से कोई तेनोपल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे का मई लेना कोई रन फॉर यूनिटी है बा कोई मिनी मैराथन अमक कोई चिंजाबनी मिनी मैराथन असिदा कोई ऑल कम्युनिटी की पार्टिसिपेंट्स यावबिरे अदुगा पुलिस यावबिरे अदुगा इवन मीडिया की भाव यावबिदना कोई सिंजरी कोई मयाम चंगदना सिलकांदा सी सरदार वल्लभभाई पटेल कोई लेगिद्रबा कोई नेशन की लीडर की एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी का मई लेना कोई ngasi asi कोई रन फॉर यूनिटी है मिनी मैराथन asi कोई चेंजगनी हजि पावगी मरथना अतेन ब्रेम तलुगजरी Diwali amasung Ningol Chakobagi sales offer oina East India most admired company Mobile Furniture Imphal na furniture item khudingmakta up to 40% discount pijari loina na miyamgi khudong chana nawa HDFC Bank khud samnaduna EMI payment facility su thamjari nasimang lengsin birksi Mobile Furniture Quakitel near Imphal College JJ School Montessori. Give your child the best of education that they deserve.
Admissions open for session April 2019-20. JJ School Montessori. Please visit www.jjschool.co.in or visit the school today. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep. So you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Lismart Industry na iramdam asida ihan hana puthok jaba sangai teng kumsishu mahausagumna ningmon chakawbaga mari leinana chada taretagina tara phawba tana phangbigani Kudong chaba aslaubi ho phangbigadaba mafamdi lamfelda leiba head office khaktadani Lengsim biraksi adongi damakta leijare VR Dental Care Uripo achomle kai niya Stone Imphal taya yagi mari leinaba anaba kudimak layeng baki kudong chaba phongbiragani adongi kudong chanan bagi damak bijare 40% discount ana layeng gidamakta akuppa marong gidamakta please contact 8257011217. This Durga Puja, celebrations and happiness will never end with amazing offers from Samsung. Buy a Samsung Galaxy smartphone and get a chance to win a Jeep Compass, Hyundai Eon car, Honda Dream Neo bike and lot more. Hurry, visit your nearest Samsung store today. TNC apply. It's the change that excites you. The never done before drives you. You seek comfort in chaos and lounging at your own pace. You are the seeker of new. Nexa. Manipur da amata ngairaba organic outlet ta phangba organic ki pothoksing sizinasi Regional Saras Fair 2018 October ki tang 19 dagina November ki tang 9 fawba mafam Iboyama Sumang Lila Sanglen Palace Compound Imphal Ningol chakawagi podlam sing kutsagi potok phazaraba pi sing amasung makhan mathen bi chana thangnaba leizare Lengsin birao Regional Saras Fair 2018 Pau Chenjariba Manipur State Rural Livelihood Mission Department of Rural Development and Panchayati Raj Government of Manipur Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oja singna aina exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki aduga BCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki ISSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soglakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairaktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Break itung mayam taramusuri haji makhata pausin pijari India ke Prime Minister Oirambi Indira Gandhi na lekhidabagi chahi kontrag mari suba ningsing numit Rashtriya Sankap Din ngase Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna Congress Bhavan da pangthokre Thormatuda Hanigi Chief Minister Opposition Leader Okram Ibobi MPCC ki President TN Hawkip yauna MLA amadi Congress ki karmi kyana sakyake TN Hawkip na haikibada National Dedication Unity Day ga mari leinana kathok paga loinana miyam gi seva taunabagi wasak lauki Hanigi Chief Minister Opposition Leader Okram Ibobina India gi unity kahendaba nungsi sanaba amasung thong manana chakot minaduna apunba India amagi wakaladu lamdam asidasu chingtam amata oiduna Manipur gi integrity amasung unity ngaminana ba leminara si haiki Prithvi gi nupilakta athoibi kathokpada karimta halengba leitaba Bharat ki unity integrity ngakna bagi damukta mapunsi kathokpada haleng khidaba yamna tangna phangjaba Bharat ki leader amani haiduna khoi magi mafamda ngasi si magi leikhidabagi kuntra marirak suba numit asida magi mafamda khoi Congress karmi khudingmangna angamba leimana mata haymanam tawsu mangonda tawibon khok khangba aduga ikai khumnaba utchabaga loinana khoi nangak nona
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯚꯥ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ poor and downtrodden ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯁꯣꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯦ थौरमगा मरी लेना मणिपुर कांग्रेस सेवा दल ई पीबगी थौरम अमा पांगथोखे सेवा दल की चीफ ऑर्गेनाइजर हॉबिजम इथोबिना राष्ट्रीय संकल्प दिन अमसुंग सरदार वल्लभभाई पटेल की मापोक नुमित के मरी लेना सेवा दल की मेंबर सिंगना ई यूनिट चामग यांखै पीगनी नवेंबर था मनुंगदा ई यूनिट चमरी पीननबा पांदम थंबी हाइखी कोइन ई पीबगी मरम सी मणिपुर दा अमदी ऑल इंडिया दा ई की प्रॉब्लम लेबा लाइरबा सिंगना ई लौबा कांदा कोई हेक फंगलतब मरम होइरगांदा अखोई ऑल इंडिया की ओइना ngasi चौरांगना 1,909,600 अखोई यूनिट पिजगदबनी जेनिम्स अमदी सीजर हॉस्पिटल दा अखोई कांग्रेस भवन सिदा ngasi अपुनबा कौरकांदा कोई ई सी पिजबनी सरदार वल्लभभाई पटेल की पृथ्वी द ख्वाइदगी वांगबा मीटर चामग मरफुनिथोय वांगबा मूर्ति अमा ngasi प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना गुजरात की सरदार सरोवर डाम दा हांगदोखरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हाइना मिंथोनबा मूर्ति अदु हांगदोखपगी थोंदा भारत की लुचिंबा कयासु सरुयाखी ISTV न्यूज ना ngarang बिष्णुपुर म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 5 दगी युमनाम देवता किडनी अनिमक फेल ओइदुना अरिबा मालचांग काइदुना डायलिसिस तौरी मंगोंदा चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंगबांग मखादा मखाताना पिबिनबा अपील तौबो वफम फोंखिबा दुगी मतंगदा रिम्स की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर CH अरुण कुमार अमदी हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर के राजोन वफम क्या सेंदोरकली रिम्स हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट की कादा ISTV न्यूज ना उन्नबा अमदा रिम्स की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर CH अरुण कुमार ना युनाम देवता हॉस्पिटल असिदा जून थादा पुखलखी हॉस्पिटल की डॉक्टर सिंगना कुमना यिंगलब मतुंगदा महाकी किडनी अनिमक फेल ओइरे हाइबा खंबा ngमखी महांगना हॉस्पिटल दा लाकु मतमदा CMHT की कार सुपारखिदे मेडिकल सुपरिटेंडेंट मसाना महाकी अवाबा यिंगदुना अखनना हॉस्पिटल असिदा तौरिबा मतुंग डायलिसिस तौखी महाक जून थागी तांग 23 कुमापन अमदी जुलाई थागी तांग 3 दा डायलिसिस तौखी डायलिसिस तौबदगी महाकी हक्सांग की फिबम खरा फगलपदगी डिसास तौखी चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंगमांगदा पेशेंट अमना हॉस्पिटल दा एडमिट तौदुना लायंगबा अनाब खक्तदा हारिबा स्कीम मसी कानबा पीरी हॉस्पिटल की मपादा लैख्रबा अनाबा सिंगददी मसीगी खुदोंग चाबा लैते युनाम देवता हॉस्पिटल असिदगी डिसास तौखिबना मरम ओइदुना CMHT की खुदोंग चाबा मखाताना फंखिदबने हॉस्पिटल असिदा हौजिक डायलिसिस बेड 10 अमदी डायलिसिस तौननबा मेचिन 3 खक हौजिक लेरी मसीना मियाम पुनुमक पुंगिंग पेलन बदिंग नमलोय सरकार डायलिसिस तौननबा मेचिन अमदी फमुंग मसिंग हेंगतना थमलबदी मियाम की सेवा निंथिना तौबा ngमगनी हाइखी चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंगबांग हाइबा प्रोग्राम असिदा डायलिसिस हाइबसी यावी किडनी ट्रांसप्लांट तौबा हाइबा प्रोग्राम सिमति अखोइगी स्कीम सिदा यावदे डायलिसिस हाइसिसु हॉस्पिटल दा मिंचलकांदा तौगदोबा डायलिसिस नि ब्लड तगी तौबा डायलिसिस अदुगा पुक्ता मही कापसले तौबा डायलिसिस अनिमक यावी अदुबो खंजन बिगदोबदी होम डायलिसिस हाइबसे सिमनेस की हक्सेल की तेंगबांगदा पैकेज रेटा पैकेज दा डिजीज क्लासिफिकेशन दा मसी यावदे अदुना मसी कवर तौदे अदुगा डायलिसिस तौबिगे हरगदी रिम्स हॉस्पिटल दा मिंग चंबा ताई मिंग चलगा तौबा ताई हेल्थ डायरेक्टर के राजोना युनाम देवता की वफम की मतंगदा मसामकना रिम्स की अथॉरिटी उनदुना यामना कुमना थिगले थोखिबा थोकदोक यामना नुवाइतबा थोकदोकने युनाम देवता की अवाबा डिपार्टमेंट असिना खंगी चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंगबांग स्कीम असी हॉस्पिटल की मपादा लैबा अनाबसिंगददी हौजिमकी ओइना खुदोंग चाबा पीबगी वफम लैते युनाम देवता सु हॉस्पिटल असिदगी डिसास तौखिबदगी स्कीम असिगी कानबा खुदक्ता फंगबा ngमखिदबने महाना करिगुंबा हॉस्पिटल असिदा एडमिट तौदुना लेमलबदी मदुगी खुदोंग चाबा फंगमगदबने रिम्स हॉस्पिटल किडनी नारबा सिंगी डायलिसिस तौबदा अमदी अनाबा असि येंगबदा मतिक चाबा हॉस्पिटल अमनी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंग यावना सरकार की हॉस्पिटल सिंगदा डायलिसिस तौननबी खुदोंग चाबा लहननबा मिनिस्ट्री दा खनखिबा लैख्रे
Ministry na machine sing adugi matik chaba staff leiraba matamda khudong chaba sing ase pirakani haibagi thajaba piba leire masigi damak health department na hauzik staff nifu mapalda training thaduna leiri athobada infrastructure hengalana gani haiki anabasi laga dialysis tormi basi koi CMST kan oiramde masi hanagi magi special oina medical superintendent na special consideration na torga CMST card yaudamnina torga tobo oirami madugi makha tarpada mana anabasi khara pharena sakraba matungda amuhana lakku matamda koi CMST card madudadi paire paraga su yakhoina CMST card asidi khoigi OPD case di maji card paijaraga su yadabnina khoina mingchanbagi khudong chabasi leitabnina tamduda kari makharadagi aduna maji dialysis khudong chabasi phangidre CMST card paijaraga su masidi OPD case di masi lawdaba Amaromda ISTV News na Yunam Devdana Hospital asida matau karamna pukhalaki amadi mahaki test hauzik karida leibagi haina hangbada hospital ki maiki ki pirakhiba paukhumga patient masada leiriba report ka khenaba yamna leikhi medical superintendent Dr. CS Arun Kumar hariba patient Yunam Devta hospital asidagi discharge tawkhruba matung amuk hana hospital asida lakidre mahak lakpagi report leite haina thamlakhi adubu patient asina hospital asida dialysis tawduna discharge tawruba matung makha tana CMHT gi makhada dialysis ki khudong chaba longnaba anirak hospital asida chatki matamaduda hospital gi doctor singna hauzik ma ahang ba bed leiti haiduna hospital gi mapalda dialysis tawunaba khangalaki haibigi wafam leiri maragasida hospital authority na piriba report asina achumba oiragadra natraga punsigi aruba tanpham amada leiriba Yunam Devtana miyamda lana pawdamba oiragadra haiba wafam asini kidney animak fail oiduna dialysis tawraba patient singnadi hospital asida bed masing yamna leitabana matam sangna hospital singda leibigi khudong chaba leitre chief minister gi haksel gi tebang su anaba singna pamnari sarkar gi hospital gi mapalda dialysis tawbada sel yamna changbana anaba kayada chaithing kaya piri anaba singna dialysis tawamdaida hospital da admit tawduna makhoi khudong chaba phangan biu haiba asini Ningol Chakobo Mumangda Chaktong Gas Marang Kaina Fanganaba Sem Saba Loire Haina Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Shyam Nangasi IOC gi KG Mangagi LPG Cylinder Mobile Van Delivery Hangtup Amadi Public Utility Convenience Hangtupi Thom the High Cre IOC Infal Sinduna Jingmerong the Leba Shinam Sama Town Hall Pangtokpa Thomatuda IOC gi Deputy General Manager Shinam Ibumoton Yauna Miyokian Srukiyaki Karam Shyam na makatan haikibda ngasi hangdogliba mobile van delivery system asina miyamda gas fangan bada achobu mating oirgani haiki 3.9 lakhs oiba akoi sumba public convenience maruina imai bill singi shabiyu haidana proposal na IOC da tawba kanda yam nungai ba paw haitare ni Manipur sarkar gi dongda mateng pangbi gane na laisibo akoi masin nungai te haigadra ba hoji 50 294 akoi propose tawbagi manungda saurangna uji yankai di moina sanction je pireba aduna 3.9 lakhs oitaragadi 2 crore adi uji moi sanction tawreba nongmuda khoina sinabasi 7000 cylinder oiba aduga 88 metric tons se khoina adi sinaba aduna ningol chakobo si kuisilaktre numin mapani tara mathoni da ngaire aduna ningol chako mamang da gas warpagi problem le ro aduma pawjen pijage asilo silapal maru ba paw mukana pijari Manipur gi apun bagi saktam ngak nabagi damak UCM na sinduna mass rally chapagal wenana mipam pangtukre amadi apun bagi saktam ngak tuna thamada kanglup khena bagi wafam thamloi dabani haina chief minister and biren haikre Hasil problem oleh di ISTB Pizza Manipuri Pau Matang Siti Mesinjari yang tabir bisubom kana kumjari